الله وحده لا شريك له توعد المجرمين بالعقاب ووعد المتقين بالإثابة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, muna-muna ring hakatan, itukbal na to in pamuji, salta pagsukur patuhan na to Rabbul Alamin, yarinay sabkitan niyo kerhilan waktu, tiyo-tiyo, sumagawain tiyo-tiyo ini malaggo dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala atihon sing kita niyo in daing ha mga kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in biyay ta di halawm sin ayat ini surah Ghafir ayat kaanuman Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In farman sin Allah subhanahu wa ta'ala biyay ta dun hayni Allah ta'ala in namayta kato tanyo farman niya Ud'uni astajib lakum. Pangayo kamu kako, irihil ko kanyo in pangayo niyo. Pangayo biya diin intay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo amin liulukis niya hataw mansin aturan sarak niya. Amin mapatot batukon sing kita niyo paamuhunin hinang doon ha amin kakahinang tiyang daakan sin Allah Ta'ala haraak niya amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bang kita niyo nakabatok maun pa amin kakahinang piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin susukatan na to bubuoton na to pangangayoon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, dum iban adlaw, halawm sing kauhaan tag upat kajam, inyaon katan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Bang niya hirihil kato tanyo, hawairoon pagduwarwa sabab sin, inyaon katan, haaturan sara, inhihinang na to, kimukog dan haaming kakahinang piyang daakan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katan yadto wistahun kato tanyo sin Allah ta'ala ibadat na to. Batin yan limpal biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya riwayat daingkan An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. Riwayat dengan Nu'man anak Bashir in silay ni karwa karidaan sila sin Allah Ta'ala karwarwa. Ayin maana niya in anak man sin ama sila karway ni sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in duaa pag ianun lang niya siya na in ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Muna in sambahayang ini duaa in maana niya in sambahayang ibadat in ono-ono kataan amoy in ibadat piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katan biubuot sin ipon katantan pangayo sin ipon amoy in simusukat sila katan aun mahasil nila
atawa aun takaran nila haadlaw na ganda sin ini kakahinang nila tawa tungbas sin kakahinang nila karna in sila dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. In baita sin Allah ta'ala, baita lang nga sin Tuhan niyo Rabbul Alamin, pangayo kamu kako, hirihil ko kanyo, in piangayo niyo. Naamo yan to. Dahil nga mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita kato tanyo, riwayat dahil kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u Allah azza wa jal ghadiba alayh. Isiyo-siyo lang niya, riwayat dun hambieta, hi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lang niya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo-siyo hindi manghindua apa Allah subhanahu wa ta'ala, marugal kaniya, atau dugalan kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, biada kau siniyan, bang kau rin magsambahayang dugalan kay min Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau rin magpuasari, dugalan in Allah ta'ala kay mo. Bang kau rin magjakat, di kau magsarak ka, dugalan kay min Allah subhanahu wa ta'ala. May taim mga yaunday nga mga piyang daakan niya. Hasabab yan, subay amin urulun na to, ingkatan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon amoyin wala piyang daakan, impagtuyuan na to hinangon. Impag yanon wala piyang daakan, wayron kabaakan mo, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyaon hinang marayaw. Bang siya wala na kiyalukis sa laon sing Quran, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan, tanto na sadya, di lumahil, doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuh dahil ha mga kakahinang niya. Sabab wala piyang daakan sin Allah ta'ala, in siya daak. In daak, uno-uno yung katan, piyang daakan, muna-muna rin hakatan, siya in magpalahil, magpatarang. Siya in magpakita sin, amuin biya di ining kaki, magpajatukan niya. Na in mga yan katan, bang napajato na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inya tuwajib na katutan niyo si mingod, himinang kaniya. Wa ma atakumur rasulu fakhudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na inarakan niyo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, napatarang niya, ha ummat niya, na amuan in singuran sin ummat niya. Amo yan in hinang urulon lang ta lokatun dahing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo yan in kakuyakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Demikian haro ka ing riwayat baita sin ini demikian Abu Hurairah haro ka ing lafaz niya hadis Sami'tu Aba Salih yuhaddisu an Abi Hurairah. Ini baita hi Subayh Abul Madih. Diungog kulang niya hi Aba Salih. Na hadis lang niya. Diungog niya rin kan Abi Hurairah. In Abu Hurairah diungog niya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbaita niya man la yas'aluhu yaghdab alay. Isiyo-siyo lang niyan, wala simukat kanya. Simukat din din. Inha yaon manunjuki pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyo-si wala simukat pa Allah ta'ala. Hatinya wala nangayo pa Tuhan Rabbul Alamin. Dugalan kanya in Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari mga katautay manghuran. Haaka ma-Islam. Perkala kawiaksahan sim mga kaibanan maghinang tiap-tiap pagdatong imbiya sim bulan ini, bulan Sapar. Aun paghinangon sinta uron hayan, inya unlong niya, hati niya magtulak bala. In mga perkala ini,
Naway di matuhajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maghinang sin mga yan katanta magtuyo magbulok pinasa inta oroon hayan maglagsin uno-uno na ini pakaradyaan pagpajatukan niya mahilwa kag imano siya alawon sinhula himinang sinhinang amuin inagi nila magtulak sinbala. Mga katotay manguran, agama Islam, in kasabunnalan niya, in pag-ianon magtulak sinbala, hawayron piyang daakan sin Allahu Ta'ala, wala na hinang sindaak niya, iwan wala na kapang daak, indaak sin Allahu Ta'ala, bukon na yadto nagtulak simbala, saan naghinang na simbala? Bala dakula, patuhan Rabbul Alamin, inhinang wala niya piyang daakan. Imbya sa kaulaw-lawang kauhiminang sinhinang niyaon, amuhin inniyat mo ba't inyaon parkala pag-agama, inyaon na tanto na sadya, hambuok bala dakula kumugdan hataw himinang kani. Inyaon mapatutuod, halian sin tiap-tiap hambuok den kato tanyo. Wayroon doonhan bakkas dain ha karasulan iwan kanabihan nagkahinang nila in mga pakaradyaan yan. Buat malaingkan mga tao jahil in nagpakahinang sim mga kakahinang ini amoy in sila in nagpikil-pikil sa jasing ginhawabaran nila. Bangkaw kimita si mga kahalan bihat yaon ha ula India yaon, aon tuwig niya yaon, pag misambya din na lumi, di na maginuin tao, yaon naglalantop in indigenous na lumi hababaw niya, sa sumakawa di da inuinuhon sin tao, but in yaon kuno na malano in tuwig yaon sutsi. Biha. Na inyaon katantan habok ding mga kakahina, hapangatod sim mga sila inyaon agama. Sabab hawla India, ibuhan in agama, mga katawtay manguran, agama Islam. Indigenous na in, piyagtag-ipunan sin mano siya doon halukalyan. Indon habakka al-mukarrama, nakauna, dahil hapaglahil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyabot isabintuhan nila roon tong gatos tagkaanuman, barhala. Amuin hapitan sin pangannal si manusia humarap patuhan Rabbul Alamin. Ang paing kabayaan sin Allahu Ta'ala, amuin wairun hapitan sin akkal iban pikilan labi luban na to dimbigi jantong sing kita, subay ruunhan, mamuntulan harap patuhan Rabbul Alamin. Hawak to siya, amuin umalup pa Allahu Ta'ala, uno-uno na, susukatan niya atawa uno na hajatun niya patuan Rabbul Alamin subay inyaon katan wayroon hapitan harap patuhan Rabbul Alamin sadya amuan in Allahu Ta'ala masuok pakato daing sin ugat haliugta in Allahu Ta'ala masuok patiap-tiap ipon niya in labi suok niya, daing haamuin ipon niya, masuok pa in ipon niya, yaon pa amuin ugat niya, labi in suok sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah ta'ala nakapatiot pa, ha, amuin in ginhawabaran niya, iban simbigi jantong niya. Karena in Allah ta'ala, in siya in nagbabaya, haamin ipon niya, piyapanjarin niya. Inkignot kahiwal, sin ipon niya yaon siya nagbabaya. Bang niya kabayaan pahiwalon, makahibal. Bang niya di kabayaan pahiwalon, di makahibal. Damikyanin jantong inyaon. Hati niya, ini katantan, di na to kakunahan maggasod patuhan Rabbul Alamin, mga yuuno-uno na yung susukatan na to. Biyayta doon na suratul Baqarah, ayat hanggatos tagkawaluan tagunum, Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qaribun.
Ujibud da'watad da'i idza da'an. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kau asubuhon ya Muhammad, sin mga ipon ko, tungod ka ko, in ako masuok kanila. Amin, sumambag sin uno-uno na pangayo nila, haisiyusunin mabaya mangayo kako. Lauk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. So, di kakunahan sing kita maggasod, di kakunahan si milawak, di kakunahan uno-uno na kakahinang. Amoin biya di madyato halaw man sing kita ini, in pangatod mo agama, inyaon nagwawayang halawm si masjid, biya kikita mo nag-ilok ilapik halawm si masjid, inyan katantan, wayroon yan, in asalan niya, dahing hakakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo dahajaman, puunan si mga karasulan, amunay no alayhi salatu wassalam, sampai miabot pajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon yan jimatu halawman nila. Sumakawa imangayan katan kakahinang, amuin panghindo sin iblis, iban sin anakapu niya. Katan imangayan. Nah, hasababiyat to, subay kita mahali si mga pakaradyaan, amuin, daawa si manusia, bat inyaon katan, marayaw hikarayaw. Uno-uno parkala, marayaw hikarayaw, in Allahu Ta'ala, rain makarihil sin karayawan, na tanto na sadya, makasulang na hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta makasulang na haamuin, pagpasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaon nagdaawa runhan hinang, uno-uno na hinang. Bat inyaon marayaw hikarayaw. Ubos inyaon lang niya pag-agama. Biya muin Allah subhanahu wa ta'ala piuting. Mahita kita makayan biya tasim piuting. Laung sin Allah ta'ala lang sin Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Adlaw yan. Unin pagyanon adlaw yan. Adlaw amin kahinapusan pag haji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na siya nakapaghaji. Mapuasin niya ito. Iabutan na siya sin kamatay niya. Doon han, amunain kanaog sin ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Adlaw yan, yukop ko na kanyo in agama, pag-agamahan niyo. Iban, tiyupot ko na, in ni'mat kuroon hamin, agama yan. Tiyupot ko na, yan naroon katanin ni'mat. Ni'mat, amoy ni'mat mara palaom sin, pakuburan, ubos doon haon, buhion sin Allah Ta'ala, maraniya na sampay palaon sin sulga. Innimat yari halaw man sing gumi ini, amin ni'mat kasusuban si manusia, wala doon halikusan sin piyang nindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta wala niya napatarang, inyan katantan, uba. Di taymaon sin Allah Ta'ala. Di inyan katan mahinang niya puunan, dahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan malanyap dakatan, lanyapon sin Allah ta'ala in gumi, agad nakatan sampay pamano siya makapin hababaw sin gumi ini. Bihan yan, mga katote manghuran, agama Islam. Iban lang sin Allah ta'ala, waraditu lakum, waraditu, atmamtu lakum dinakum, atmamtu alaykum, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dina. Kay napusan niya, magrida na ako, mag-agama kamo, haagama ko kamo na yung agama Islam. Mga kataw-tay manghura. Laong si mga ulama kaywanan magbibisara, dihi kasud sulga in taon sinammal.
Ini kasudsulga rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan da tiyo-tiyo bang siya nagrida, ikasud mo sulga. Misan da mataod bang in Allah ta'ala rin magrida kay mo, di mo ikasud sulga. Amo yan mga katakutay manguran. At kababyan subay kita mahali ang mga kakahinang singkita. Doon kita magbulok binasa, haamuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta napatar lang sin daak niya, amo na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang amon yung pagtuyuan na to, ando kay luwayron pagduwarwa, in kita nyo makasud halikusan, sin mga sila, amoy in magrida in Allah ta'ala kanila, sarta makasud hatumpukan sin mga sila sa paaton sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in siya wala miuklas dahing hatiranan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na indan mabuntul harap patuhan Rabbul Alamin, amin wayroon sikuan niya, paruga indan, dan mabuntul harap patuhan Rabbul Alamin. Karena ingkatan sikuan dahing haran dakula yaon, aun syaitan dito hadto himahambakang ini manasaw kanya paagaron kabayaan niya katanaman niya. Amo yan mga katawtay manghuran, palanggungan ha kama Islam, na inallahu subhanahu wa ta'ala, kan kita dia akdo na ini, parkala, pagdua atau pangayo, patuhan Rabbul Alamin, puas dahing hawiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, im mga panghindua ay ni tay maunsin Tuhan Rabbul Alamin. Panghindua, labi-labi na mga sila, amoy in aun doon haon pakaradyaan mabugat jima to halam sing kabuhi nila. Nang daak in Allah subhanahu wa ta'ala ay wa amara subhanahu bidu'aihi wa tadarru ilay la siyama inda syada'id wal kurbat. Diaak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala manghindua sarta pagpatikupo harap kaniya. Amin buoton na to in ulong in kasi niya kato. Labi-labi na lang niya, bangkit halaw kasigpitan. Iban uno-uno na masalahat. Di mato halaw mansin, kabuhit halaw mansin gumiini. Sarta, doon hayan, biyaitaan pa kita, in siya, amoy in, sumamba ha mga sila, amin di namisan makabis sara inuno. Insimud nila, amurakuman inyat maksud sin bigi jantong nila rapatuhan, pasal sin nakalando, in amoy in, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala simampay kanila, iwan inyan katantan, Allahu ta'ala in, amoy in, magbukis, sin mudarat na kabutang kanilawihan, Allahu ta'ala wayron makarihil dugaing karayawan ibang kasannangan, hay siyo na rin ang mga ipon niya, bot malengkan siya. Iban siya in labi makaingat ha ipon niya, o siya nagpapanjari. Bihan yan. Wayroon makaingat dugaing. Bangaon doon ha, nag-suy-suy bat in siya makaingat, singkahalan sinambok mano siya, inyan tukod-tukod, in parkala tukod-tukod, labay ring haputing. In labay ring haputing, panghindo sin syaitan, mga katawtay manghura na kama Islam. Na in mga yato, ando kaylo, subay kita niyo madjaka, ha, pakaradyaan na to, kabuhi na to, labi-labi na habulan sa parini, ando kaylo matawd-tod tauwi ang mga magtuyo, maglugto, iban pag inilugpasin alta nila, doon hawak tuyan, karna inhalom simpangan nal nila, inyaon katan, makabak sila karayawan ding Allah Ta'ala, uno in karayawan maka muring hatuan Rabbul Alamin sinwala niya piyang daakan, uno in kabaakan mo karayawan ding Allah Subhanahu wa Ta'ala sinwala niya piya ini patarang haamin daak niya. Amo na yung pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon na dyahan, haupo-hupok, ini pangadjian sing kita, at supaya maluhay tatumtumon, labi marayaw, inyan katantan, kalu-kaluraman, ando kaylo, ha mga katawtay manghuran, amoy nakahinang,
sin amin bukon haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ando kaylo kalu-kaluraman sila makabatok na paamindan sa buntul-buntul amunaindan harap pa Tuhan Rabbul Alamin wayron pa ako yan natudugaing buat malangkan harap da pa Allah subhanahu wa ta'ala papirru ilallah pagoy kamu harap pa Tuhan kaya na wayron kapagoyan na to Allah ta'ala yung tagda po sing gumi iban sin langit iban sing kataan halaw man niya Allah ta'ala bangkaw magoy harap mo pakain magoy di ka makapagoy di ka makakuha dahil halaw man sin dunya sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kataw tayo mga na kami Islam naroon na hadya kitahan magpatubtub di na kita magpahawa di na kumangbayad kaniukatan barakallahu li walakum fil Quranil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته syukur menemu pengajian salam dapat yang dikawal. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين